ka kung gasolin. Kalian ba yan? Ada yang di mau naik parasahan dua narangin anakku. Nawi ada si bunga si masa utiku ini dua raisam. Ini nih yakka nyari manggol. Suku saya ini lagi manggol ini. Nyari suku yakka na dua sila magtay wagod. Na suku na kuliang ini nih karena gusto kayak ini nih ya malago-lago daw. Ngado ya to ciri pudi manggol ini ya. Ini ya palakag na to di kayak kayaw. Panayaman kay pagbusan da pus kita di daerah kita mau sulara. Anak tulisan kaya panayaman ko. Kuya. Hoy. Kaya ko yung panayaman ko yan. Tungali ito di sa'yo pinina ka kung gasolin. Kalian ba yan? Kalian. Ay bumakawa. Ito ko yung panayaman ko. Kita ko. Tungali ito din namin. Kanina niya. Ay, kalau ni bangun na, amuk po bangun kalon. ba't tayo nakoto? Kaya ako yung panayaman. Amat kita kanina mo, ba't kita kanina mo? Lakon tayo na mo. Lakon ta. Kailangan ko sa ini ragi pa may ako panayaman mo ko. Ay, shoot niya mo ko. Ay, may tayo mata-mata yan. Naulo yan. Naulo na. Isi lang kayo. Ay, may manggol. Patwayang kali manggol. Aulo na tarak-tarak kayo ni. Aulo na tarak-tarak. Ay, nawat ka to kulay manggol. Aulo manggol. Kulay manggol ni. Manggol. Kaya marami ko sila magunboy ni. Kuliah aulo mahay ni. Aulo na may manggol ni. Wala piya pagli. Alamat yan to rapat to. Manggol ka na kuno. Kasakitan ako wala. Kuha si magunboy ni. Ay, kuha si magunboy ni. Karaya. Mukpungat ako karaya. Lola ko karaya. Wayakal. Apa na yung ko pagpanayam na corona. Katura makulayo. Katukulayo. Jadi siapa nak kag mesab? Katura ko layo biata man ko si kay mo. Way barangay sayo. Katura ko. Pesan cepat Katura ko. Palayo. Katura ko. Ay, awag go kaya. Kaati bata-bata ini. Ano magtangis. Dumuro ka. Nurun ako.